kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumbalong lang habarok shitulop kaperthay. Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum, haringkat bat kamarngar Iku Tourism and Cultural Development Society, menda kasngi kilapanlong ya kajing rakhe ya kasngi kerpang jong kakam jungok kai perthay kabajutip kum ka World Tourism Day. Ya kani kajing rakhe kerpang menda kasngi lapanlong hamarngar liek kabadai ka way ni kijaka jungok kai perthay bapau nam jong kathem ribhoy bat ha kani kasngi lawan banyadon kadu ba binong kanri officer jong katanat tourism karibhoy district kumbukongsan. Lawan ru bansaki ha kani kasngi daga jingdon nakat jong siem karaj marngar upa em Richard siem kilongsan mansan kilengdo jong karaj marngar lem ru bat kinong yalam snong jong katekathan lapen pho pen phieng shu ya kani ka jing rakhe leng ba ka jing shat tan rai jong karaj marngar kiblariam shongkun ye kiriam tan rai kumshi benta ban pen pau shaka perthai halor ka jing rus pa kani kathan ha kariti ka dustur bat karukom em tan rai. Isngau sarong kum ka forum bakane ka marnga le kalakiu bagi ai khubleiru ye kinong yalam kinong penia nadu yo usiem urai jongi hangne pa iem balai ka jingkren ka bostrat mane ba deileng ba jongi bala kersiu kia bila ai ya ka tikamon ye ki khon samla jong kani karai bakin penia bakin pej ya kani ka jaka bakan ban pelong kum ka wei na ki jaka jongai perthai hako kariboi district ka jongi kumbai lai thu khana mene belong ya mensuala jule kenya le khriam hang ni bangila ne ban tho ya kinu story jong kani swa bangin pelong ya ketika marngar lakeside festival nila ya wa nila keli ni pa in nila keli ni kilongsan mansan hang ni kai ka story ka badon hang ni bat kani ka long ka story ni ka kani ka marngar le kani ka pungdo kha ka don ka story ka jong ka bostona adu kata-kata ha ka ba ka kawai pa kawai ka clans mo ki clans ki juan ban yele niam yele rukom hang ni bat kidon ka team ka jong ki bagi julek banwat ya utau usri huleng unta terter enga khumklet ya ki story regular story ki badon jimot sisa hak ba kumbai pa ye mila ya thu mane ba hadu menta mane ka right marnga kadang perlong ya ka program ban pediem ya kata kariti ka dustur. Saya bonsin mungkin kita seni berkerpang, mungkin wall environment di kita wall tu di bonsin tu polong di kita nak apa, mau fair. Bat mengiru ke departemen nak kapor, ngisi polong ya kan program wall tu sendiri. Hari ini kita harus mata kajian jokan Islam ke program kebangilaan polong kalau astong tang haka online, marba don ki kendon ki bangimla men polong. Andai sengu kuman sengu pun bisa bangi yang kadang kita ki iseng terima sebab tolong ya kini ka program wala kimdei na katran sarkar bakani ka pingiru ba kakam mo ka kasay kalakiyo hari boy kubris pun ya ka forum ba ya ka marngar Iku Tourism Society hakan por pa banong ba kajing wanja bani kham ngai bro ni la tebro takta ya ka yok kot keleng ka perthai borak wai bat kata tourism sector gibong taka tanat tourism kadi gawai nang tanat kepala sakta hakan ka klam bat ngia thai ngam kam ngat sisa ban percaya kata I nongkren do mene la batai knu kala kata ka ni pandemic ni ka klam ya kam ko kai perthai handrai to ai ba ngin sim bat ya kan ka juan jo kan klam kum ko opportunity yang ini ibaran akan tourism sector ni kita stakeholder ba in hit yang kata reset button niom pasti nongway tombot bangin refresh yang lagi ngimpek kay ba ngiduna boros waktu
ya bagi hak ingin wat kita kilat inti ke batman ben tray yang kam tourism nang ni sama. Ketika Rukom jong perium baca nadu Thai jong kahat perkara apa hadu mata mani bidang pendek ya kene kerti dustu tuki apa sin sinam naga yang jong ku sim sekot ya